Hi. I-review man natin anak mo. Surum ka nung nagbasa. Basa. Wow, ito na kailangan nga ikuha doon. Ito yung impake ah. Nya tatoy. Karaglakawag nga basaan. Ginakalaklakamo dayto ni anak. Ay. Basa ay tapos ulitam masurutan na nga agbasa. Oh. My daddy is handsome. Apa yung di ba mo kabasahin? Handsome. Ulitan. My daddy is handsome. Kaya na puro iwing kamay. Nakalaklaka nga basahin, nakalaklaka nga i-pronounce. Handsome. Ano? Abang tampay nga ta puro iwing kamay. Kadiba imbagada iji kapilya dati nga bawal ag sinungaling. O, kikitaan tinakakabilit ta dati. Handsome. Kasi kamot dati ka. Handsome mamot tarupa. Ano ko tating-utingay? Kumusta nga inak? Ti panag-iskwilam? Dati, Maya, mait. Nalpas ti eskwela yam? one dati. Kaya damot tinasursuram. One dati naglaing nakpay Aw? Sige, mag-route. Tistingin ta mag-route. To talaga nalaing ka. Iskwilaan yaw. Mangtid ka man iti limang hayaw nga agigyan ijay danam. Sige man, tistingin ta man. Talaga dati nasursurom kini maestram. Limang hayop nga gigyan iti danam. Sige, go. Tukak dati, tukak. Glaing tokak. Talaga mat na alam, tokak. Sige, mangtid ka pa'y garod ti upat pa'y. Upat nga hayop nga gigyan iti danam. Mamang na nga tukak. Tapos ni papang na nga tukak. Tapos ni manong na nga tukak. Tapos ni manang na nga tukak. Diba naglaing na daday kaya mapay na yun namin ni ate na. Slang ganyan talaga, anak. Day, Kaya, tulungan na man ti project ko. kaya niya ti project yung anak. Ag-drawing ka, may ka na tinarungsot na hayhayop. Ay, narurungsot lang gayam nga. Ayaw pa lang kinakalalain ka. Drawing kaya matan. Tuwan daday, nalpas ko ti ason. Nalpas ko ti oson. Nalpas ko ti ulag. Yan nakadrawing na kay ti toro. Kinalpas mo magayamain na. Kurang kay ti may sa daday. Ay, kurang pa ti Maysa. Kanya pa'y kumati drawingan. Tigre daday ng marigatan na nga mga drawing. Ay, napo. Kapay lagaming nga drawing mo. Itugo mo latan ni mamem. Kaya mo sabot sinabuntal na kan.